Tahu history Lionel Messi yalada shaka sau penyo teliki trofi bat sau spa san teliki assist pada kasin ke banikong boy final ka klub Inter Miami shaka MLS Cup. Kublai piki parlok persetanat ban page bat ban kersan na kapor subhaban share bat like bat subscribe ke channel haga jingle kai menemen step jangka semi final jangka MLS Cup playoff nakaliang ke Eastern Conference League happening ke Inter Miami persya ya ke New York City ke Inter Miami kelak pelim keput ya ke New York City dah kebat tep hadu san gol lasi gol unta ke klub Inter Miami kelak boys ya ke final hakasin ke benikong jong ke jingelam jong Lionel Messi ya ke MLS Cup pada gini stan gol jong ke klub Inter Miami kelak tep hat-trick dau alanda hadu ulai gol kata minit ke pakat sau pada minit ke ba arpalai pada minit ke ba prap kendai pat marsi gol la tep daus salveti minit ke bandru penyo bala asir da Lionel Messi pat Ustad Jovia minit ke ba prapolai pada si gol jong ke New York City la tep dau hak kumta Lionel Messi u klem yo tep gol ne ke jingle kai bat la tau reg assist minit ke ba prapolai pat la boy cek saus pa san assist bat sau penyo teli trofi hak karyal jong unta ke klub Inter Miami hak jingelam jong Lionel Messi kalau yo kur hadu lai teli trofi kublai si pun babila pendut puara ke channel jong pat ngisi pada gawe per video.